Bɔfoi icho nyumake enumu ke je klen kuku ke ashi kuku niji nyumai enyu ke ekumi Akpe ye Yerusalɛm ni men kumen je Lydia ba ni ameba chonye mi meila ke ji afolo nye ketia ye gbena ni Mose etole nale anyenye yiwala ahiri ni beni Paulo ke Barnaba ke ametana ni ameke amejiwani ahunle ni mi meile to ake Paulo ke Barnaba ke ametei me kroko mehu aya Bɔfoi le ke onukpa ile ni yo Yerusalem le anwo ye ne kesani nehiwo no hiwole bini asafule eba jie amegbele amechon Foinikia ke Samaria ni amegbaje majinle tsuitsakemɔ ni amekeha ni mi meile fe na mi she na akpa ni bini ameshe Yerusalem le asafule ke Bɔfoi le ke onukpa ile here ame atu ni meini atule gba ameni bi ni nyumbo ke ame atule fe si me komei ni je farasi fo ile akule mni ni eye le teshi ameke ake ja afolo ameketia ni awo amekita ake ameye Mose mlaleno ni Bɔfoi le ke onukpa ile babua amehina koni ameta onekesa ni nemni shibeni ameyiyi ahunle Petro tishidamoshi ni ke ame ake anyemi mehi ni dienchenyeli ake je mo bebe ni mohala womni ni eto ake mina je majile anusane papaleye ni ameyi ni nyumbo ni le tuan le ha amemumo konkron le tamabo ni eha wole ke chon ake ekpunenu ni ejie ni an yewo ke amete eja ake ekehemo ke yeli tuo ametui ai no hiwole agbene mebanye ka anyumo ni nyeke koncho ni wajio ochemele jio onye wotrele fon kase loele akon shi wo hio yo ake nu cho Yesu dro moleno achon aheri owoyiwala tamo ameno kekeni asafomu le fe di ni amebu Barnaba ke Paulo nigba ame ukadi ke na Akpe ni abo ni nyumocho ameno efe yeji majinle amnile atoi beni amewie amegbinale Yakobo here no nieke anyemi mehi nyebu amitoi Simeon egbabo ni nyumo basraje majinle chuchuko ni ehalaman keje amete eha egbe ile nigbalo ile awie moele hunke ene yo igbo pepepe tamabo ni anmale ake ni ne asele makumi se maba ni masa David bu ni egbe shile mamashi ni echukoi lehu matwa ekon ni matele shimamashi boni afe ni gbemwe ni eshwele keje majinle fe ni akemigbe ewu amele atao nunchole segbe nunchole ni ha ali ene keje titi leke no hiwole no ni mike oji ake aka gbame ni ekun amese kejeje majinle amli keba nyumongole anatutu shimu anma ame ake amehi ni fe ni waji ewo emuji amehi adwamambo ke kolwe ni ashoton le la eja ake keje blema bebele Mose yeme ni shio ye manfe mano ni da ejo mogbinle akanyo ewojinle ye kpee keje kuku ni jinumai enyo ke ashinyumai ete ke enu Wolo ni je kpee lemni keke ni Bɔfoi ile ke onukpa ile ke asafomu le fe hi ake ame afamu hi kumeye ame dienche ameten ni achu ame ke Paulo ke Barnaba ke ya Antiochia hi ne eji Yuda muni achole ba saba hule ke Sila gbeme ne eji hi na ano bi yenyemi mele aten ni ame Wolo ame ha ame ake Bɔfoi ile ke onukpa ile ke nyemi meile mi bi nyemi mein ni jeje majinle aten ni yo Antiochia ke Syria ke Kilikia le jogban ake ni wonu ake wote me kome bagbanye na
ke wie mo ikome ni ameke futu nye dwemu che je wo fa ame ake ameba fe na kan wole isa wo hi ake ni wona efe ekome ne wo fa mo meyi wo fa Barnaba ke Paulo ni osumo ni jigbeme ni ke amewala enweshi ye wonu cho Yesu Kristo gbe hi wole ni wo tun amenyemo no hi wole wo tun Yuda ke Sila ni amehu ameke amedan wie mo abajaje ni bi ne amechonye eja ake isamumo konkron le hi ni isawo hu wo hi ake wokeja chukrokro akaterenye ake jani ni ehi aneno ake nyehi loi ni agbe ahawoji kela ke kolo ni ashoton ke adwamambo ke jinyewi nye hi ke je neme ahile nye fejugba nye hi ashijugba beni awomei ni atunegbele ameba Antiochia ni ameba bua asafomu le na ni ameke Wolo le ha ame ni beni amekanile amemlishe ameye hiwale ni ewu amele hiwu shi Yuda ke Sila le akeni amedie nchehu gbalo eji amehiwole amewie san ke sheje nyemi mele ami ni ameke wu amehiwale ni beni ameye be fio ye jele nyemi mele wu amegbe ehijolemni eteme ni tu amele anwon shi Sila le isa ehi ake ehi jen shi Paulo ke Barnaba hi Antiochia amechoni ni amejaje nu chole sane papale ni mekrokro mepi hu fe na kaino keje kuku neji nyumai ete ke ikpa ke ashina agbe Paulo ke Barnaba gbala mi shigbi kome asele Paulo ke Barnaba ake hawo kunwose wayasra onyemi meile ye manfe manu wajaje nu chole wie mole yemni lemli nu wakweboni ameyo ni Barnaba tao ake amengo Yohani ni achole makule amefata ame shi Paulo lele esusu ake sa ake ame ango ni kpali ya amese e Pamfilia ni eke ame eya nu chumole amefata ame no hewole efebe ahumpu ni ha ame mingbla ni Barnaba ngomako ifata ehi ni amechole lemli kete kipru shi Paulo ifa Sila ifata ehi ni beni nyemi meile tu lewo ni modro mole denle Paulo yimni ni echo Syria ke Kilikia eyawo asafoile ahiwale hallelujah bɔfoi ichonyuma ke ekpa keje clean kuku ke ashikuku niji enumu Paulo ke Sila mo Timoteo keke ni Paulo badebe ke Listra kasilo kuye jeni achole Timoteo enyele Yuda yoko ni ehe wiemole eyeni shi echele hilanyuni ni nyemi meile ni yo Listra ke ikonium le yo udase papa Paulo mintao ni ike kasilo ne aya ni ngole efule ketia Yuda fue ni yo jeni anle ayo ejake amefe ameliake echele hilanyuni shibeni amekpa amajinle anole amekemlai ni bɔfoi le konukpa ile ni yo Yerusalɛm le wole ha ame kuni ameyinu agbene asafoi le na hiwale ehemo ke yelimni ni ame yifada keje kuku niji ikpa ke ashinyuma Paulo ni na ye Troia shi ake ni mumo konkron le echi amegbe ake ameka wie mole amechonye Asia hiwole amefomni ye Frigia ke Galatia shiponle no ni ameba Misia nia ni ameka ake ameate Bitinia shi Yesu mole eme amegbe keke ni amecho Misia ni ameba Troia ni nyonle Paulo na ye ninaa ni ake nu Makedonia nyoko damoshimi pale fayake ba Makedonia ni obayi obuawo shibeni na ni lepele amole watawa ake wa Makedonia eja ake wokose ake nu chole eche wokemi yajen kuni wa jaji sani papale wochon keje kuku ni jinyuma ke ekome ke ashinyuma ke enumu
Lidia tsuitsakemɔ no hewole wofankeje Troia no wonyete kete Samotrake ni no de chere mole oba Neapoli ojejenle wote Filipi niji Makedonia shipon le no mangulu ke Roma bi ashimomo hile ni wohineke manem ni bin plan hejo mo gbile no le wojemanlem ni wote faakuna eni wodwemo ke waake asole oyele ni wotrashi ni wokeyeni ebabua ameyina yejenle wie ni yokoni achole Lidia niji ko janhon loko ni jetia tira manlem ni shio ni mogbe yele hunu le nunchole gbele tui na ake eboni ni Paulo ruole tohi ni benya baptisi leke ewele ikpawo fire ke kejinye bumi ake miye nunchole miye anopale mile no lenye ba miwele inye ba hiajen ni hie wa hun ni wopne keje kuku ni jinu make pa ke ashina agbe Paulo ke Sila tsuŋwoo shigbikobe ni woya hini asoli oyele tuno yuko ni klamo mumoyo emile ke wobakpe eke eklamo le ha enu chome le na ni bi enye wo ke Paulo se ni bolo hake ne kengbe mene ni moni yo onwe shon le tujinji ame ni amemi jaje yiwala here mogbele amemi joni ni fe na kan gbimpi si fe Paulo ahun to ke hui ni echo eheni eke mumole ake mi fambu ya Yesu Kristo gba emni ake oje emni ni jemni yana kan mule trale no beni enu ncho mele na ake amenina mo no hie kamo no le la ajele amemomo Paulo ke Sila ni amegbala amekete lumela hie jarale no ni beni akpela amekete asafu achemele ahiele ameke neke gbemene ni jiyuda foile ewo wa manlem ni hiriri ni amemi chon kusumi kumei ni ubo ake Roma bile wabehegbe ake wa momni lo wa yono ni mambile hunteshiwame ni asafu achemele ha akplo ametadeye amehi ni amefa ake ayi amekpa ni beni ametria amekpa pile amewo ametun ni amewo buklefoi akwelole kita ake eke ame atu shweshwe ni ake ni awole neke kita hiwole echi amewo tun ni yo se egbele mniton ni bo amenaji apa shinyonte le Paulo ke Sila minsole na memila amemi jeni moyi ni buklefoi le mimbo ametwe ni trukale shipon hosuwa ni chunle shishito le hosu ni amole shina ile fe gbelegbele ni amefe amepain le poloki beni buklefoi akwelo le hele shikeje womni ni enake chunle na shina ile fe kamole egbla eklante mikune ba gbe eja ke susu ake buklefoi le dufui shi Paulo bukegbe ni wa eke ake afe ohe efonko shi wo fe woye bie keke ni chani aba hale kani ni shafu ke bote chunemni ni ke hipopo mo hu egbe Paulo ke Sila hin ni eke amedepo ni eke nu chome menisa ni mafe ni ahire mi yiwala ni ameke hemonu cho Yesu Kristo le no oye ni ahire bu ke owele fe yiwala ya mejaje nu chole wiemu amechon le keme fe ni yo ewele ni enwo amenaka nyon lemli mule tra lemli no ni ifo amepain le ana iha ame ni abaptisi le ke ewele mni bi fe amrole no ni kamete ewele ni agma mokplo ni emle flile ke ewele fe ake ehe nyumono eyi beniji cherele asafu achemele chu asra foi bake memo gbemele ayi ni ameya ni bukle foi akwelo le jaje neke wie moine icho Paulo ake asafu achemele echukeba ake angmenye no hiwole agbenenye jiakpo ninye ya baajugban shi Paulo ke ame ake woni Roma bi ji woni abuko wofole ame yiwo ya jarano
ni amewo tsuŋwoo ni kpaako ameshuo wo ni gino dabida shimo amedienche ameba ni ameba jiwo ni asrafo le ya jaje ne kewie mo ene amechon asafachemele ni beni amenu ake Roma bi ji amele ameshegbeye ni ameba pa amefai ni beni ameji amele ametuto aka ameji manlemni shibeni ameji tunlemni le amete Lidia welemni amena nyemi mele ni amesheji amemi ni ameyin amete. Hallelujah.